nyam der la normal we kan ideala konti linga ro ni gwase me ka nur online tv channel anda mandu ni shan kos nyam la ya non rois ni kos mala te kel ka ya gwas ni tin content yentin kaling ya ro ni tititen jo ban linga ban roach ka kwidu aramo mishal kamo ebor ban kula we ka ler ko kien te ko mishalat gwase me ka kwibor la doro shal ke bor okay bor you know de kon lare ka jongle ken te ken ka bon mishal ke red bell group no red bell group mo no ka jowo ci kana lat ki me shalat pan em ko la nyokan tam ke yekel red bell group awashi kana kume ci kana moy ka tani te jen ngwan yu de badek tani te jen ngwan yu de badek dor shal ka me bor no teken ka kwarien mishal ke leg ma mer and leg ma mer mo jen ngwet yes a young man you know wajen she roch you know ka she community kene de kona te bora wona ka kwarken wa che ga jogo no che mo ke 48 hour 48 hour kene de content ka lwanki jukum ano gangane ko ken shilodien je ka sheng ya dane sha kan ga je me sha jang ken sha na ga je sha na ga men dor chal ka me bor kene tin kona na kana shi men ngai kona na ka murlene ala murle needed content ka great people administrative area chirman ana ngai kona no ke statement misha release ke jo mashalat no ka jen shanka ngwana me ala would chal ke me leg ma mer mala queer red bell group no ala queer ngane janete kon ngaje no chala no e kap ko meken you know tanin children bar tanin wa kan ji meken chikin to but queerian kana ne ken to kana kon kap ka jo chikan lat gwas me chike kum jogo no nene mu we kene shia ne go shia ka gangala ne ko le civilian ne re which ka jongle ka manan chikan lat gwas me ni no kene bene ne ko bene ka lok ko ngai kona kene tine kuma ko gang ne ko re wi ke jongle no ko tamaje to no nakane murle ji greater people administrative area ngwani ke nakane kom nakan ka men so tene option no dong de nero da gang no ko tamane dial china dual tamala jang to ngwan chi dual by the way dor shal ko mo bor ka dual medit chi dual metot ko tama ko sha je ngaje ken ala greater people administrative area use ken tin konante door you know ala ken ngaje no jang tin to bor she got tell power she got tell millet kana ko ontem gorga ke so Sudan people defense force gorgo ka ko meken ka gwasa mo no won me la kana she kana me ka dor chal ka me jongle bor she kan jang me ka jeni siang o ngai kano atim ngana bor te kan ngamet so she can we tongo me janta dan tin chire manan me kono kon ka panal de kon jigo no tin ngana no tin so la per kana na ka misi na pere ka lobu na nyuru ka da do bara ina ko kan ngaje no chang ne jane bor chami ken chaga nang then chicken yule lo dor millet ken ne shang no shileng ma mayor red bell group leader ken shinero da promise no bene jang ko ne ka gang so ku yamo you can kuma no mu te shi ane go shaga gang bene action bene kan lane you know kaji kala no buka ga connecting content ka tin tila ja authorities kene the content ka bom ke ka power so jo me miji kana lat ka do bana ngai kon dialen jo no gwaze dan me shi na si kana series along kana de kan de kan nyin ka kuma SSPDF wa cha ka look ane ken chikel the riken ne la dit ken no meji ka kap ko bati jen mandanen gorkane ne ti gorgono bi dinka bor chikaren bula gang you know wate ke mutuok friction mutuok ke ngak nom mutuok ka ken jankro dien lo ti ga tana the take power ka tana the tel power so ko ge no kan dole ti te chalgare bel group mo ka tetin ngota teken ga unity wa bi netin content dong goro sha de wo wa bi ken take power midit no jen do bana goro jen o de ko ke so de tana de ne de power and there show power jem lat ken woni ti ne ka we ka SSPDF
so jo me mediten shana we ka sad news do dien gwasa me gwa mishala do ne chiran SSPDF she chika kwer la community leader chikana nak ki community shift dor shalka me wa raf state dor kirmi yadit chi SSPDF de ne SSPDF chicken shift chikana nak no wana mo tuwo dor shalka Gogrial West County ka Gogrial dor kirmi yadit point char kwer dit mila local leader de ko larno kwer which charge na ne ken but naga de ni SSPDF soldier no chala do ne dor shalka ma Warab state she SSPDF soldier sadly she kwer she na she rami mumla executive ship wad lual wat she jana ka ma dor shalka Gogrial West County no kane Sultan was lual was wajin executive ship of unkwel si buma kan jang goro mo so right now channel la do ne why ngum ne kane so mi chit kana me wa en wude me mi cha kula ne ga wa cha je ke be gindi ni SSPDF doro mo mi shalka Warab state why you can keep ko shu kana do Kenya before kan ne you know wa shi riga ci to genen ano ka jom chalat ken deni wa chalat gwasa mo lo wa te ga shing mishanak no wa cha yu la don gwasa mo ni wa gwaze dana shi na ko bin ko don de ken ne te konde ci shig den shi na kwala go de kef then from there shu kane de ti shal ga ti deni shu ko bin ko wachi Korea to come in kan jangaro din ko ngai kono Warab state to quote it all the time chimela kona ling na karodian chari no keken ku query by the way kan query la ka we influence you know so jang chicken tekel right now ka jantama me wa chwa wude me chwa yu nak kan you know kan ne kola de ni SSPDF so ne me mi shikana las online tema ka me le roda me de kon dial tekan ngai ko te to ngwan to lat karodin te ran der tekan liengten so na many very important media link la dini SSPDF chikana goro don bana ngar ka chire mangai kono no right now te ramle kana trust ko kan chikana gang ne kon la civilian ke jebuch ramla los ka by the way rami mo me dier kene but mi ramshi dier kene de yugo lo didi ke jin lot ke ji ko gwazranen chiro jako jirana karami mo milla de ni siang chire ka kwar la gang ne ting na cha nang ne ke but instead SSPDF nakana ka dom choro lot shana ben re doaran ka wulang gwasa mini shitmen danan shi kono ngaje ne ko gwasa danan no dor shalka me doma chaje bugone ke de shitmen shi kono ling shi de ni SSPDF kel ka de ni shalka bishop force sharin mat ko bi ken wulang bi ken de ka jen e mandana tigiti right now dio je shi kondi atek ngai ki me dan shoro lat gwade shi korje toktin you know cha jang you know cha ka chakanak gwal mi shadoren chaja mak but right now take a new report mukala goro nywa yekel this is a new report okay new report cha non jene medan chan jeli ngono ne ti jen badde gudon wan you know ka tay dan cha report ke je jang ka cha report ke je channel ko kien chet ka radio tamazu and all that gwal dan shi right in a new report jidi jene no korjuren lele kare okay ka diok okay korenyam maka na nuare chwa nek ne diok ke chwa ken chwa nang ok chu bu nang diok ko ke o diok something like that chwa na nek ne diok kan ware ko ra chu nyok ben kan jang chwa nyok nang ke nyok no dio din chu kan nyok ben chu na nyok ben kan nang kan ok meni me shi nuare de doma wa chi kan right kan ne konti la tin la jang tin te ka gwa da chal ma dong mi shi ga rajo cha ga jogo no loje ho ko jok lane ya gorwar ganta me shia warga shia je bo loch bi I don't play lo chicken goro no de kan loch cause de chi korche de wo so lokana and then chin waru den chural ka okay ne de ti gul kan kondol ko kan ka retaliate before no me kwa kan first time ka jo anyo ne ka second time so and third time ya bu naga chicken wo na me chala mi do den gol kam lat ka me ne jang nan content wana mo ano churin chural ka and then chu kan yu ludu ka karun wan kan ngana nware from there she no more show to she ko mo show ko sha jang
chaga mu ko bot ke cha tan cha na ka cha o ken cha na but makola jo ke yo gwad me no new report jene report pa even wa kan ping nen te cha ko jen badde gudu ngwan to tin kon tin tin cha la do sha nak wa kan jangu kerem ne ke u kerem ne peg na ka ta da na cha la ke je u kan exaggerate ne ja ke use ke ne ke niam wa tele jang ni jen badde gudu ngwan ya nak ke report pa lat ne ko kien wa jang rep ke ne je cheng ne men kana gwar ka media ne ko kien gor kon correction ko la ne ko kien la kana la no ngum le ro so wa rep ke ne peng ne ni kien ko ba ko gu yun mon won were ke ne di je kien were shigrim di kan lat but cheng cha ko la no chi kan rep ngode ba wo ken ka were dwaran kon were bishop force the NSS PDF tia cha ro den kwer tia tini shiga dwal kan shi kan buwe kan shi ga cha ga na ga long ko te tele mi je kan sen no kan bi ko focus ka dorin kan tia kan ka no ngwa da tia ka me ka dar shal ka gala shal wa chi ben jang tan kan NSS PDF kan no dwal ka ba so melet kan jene la je kan renyal jen ko do ko la payo bi kan bok wa chi bok tan bu ko wa woniam lo kan ka renyal bo cha boga ka gwada dana boy pinki boy o la be ka gwada dana kuna la toy ka wer kan gwada dana don ku pin ko la ba la ba ka wa gwada dana chinyen je kulu woshuma be kulu ben be kulu be bok jene ji kon linga no shi ka bogan winimi so na me le ro da me de kon dial tika ngitin of course still wa ka de do gor ka no bi kan ka bo mak chire ngai kon let kan dichit ka to jene kuna ra ge jeno de na ri ya le ka ko michit kana me shi chong ko mi jate kare mu chitu ko dan binwar bi biet ba ngai ne jano don't think gonna be all right but in the end of the day bu kon ling no chilia che to kono so na me gore jano de na ro den ler dor ko de na tikengech na me mu gore no de yenling mardian gwas me men shalat there la doing justice ray we ka South Sudan ala let ngoni let ki gwa lok Dr. Machar ndana ngai kondiale no la first by President Dr. Machar trial ki lugdan lokaje jala do jen politically motivated ken ne ga dang barotin kon cha yen kel ko ndang mede put create jen take raj mishalat wud janga kel ka ta dana chalat ke jagwasme jen she kume kirim yadi che expose chala do ne jen malatke ke ku Dr. Machar ajeni tele transparency mutin ka tele fairness mutin ajena ne me direct political activity kan korodian ladane lo ne da ti yan ka Dr. Machar shiwo ijene te ga der michalat ring Machar jene yan gane je ka te konde chure la no wal duere wale chalat ka spelling te chalat wuri shalka me Dr. John Greng de Mabior ka chalat bo Dr. Machar ka chalat bo sel ke me yadit ti dial te cha kan nok wide ala nyirien ke ring Machar wal ajen lero mentama kan shi case ko shi korche to ka dor shalka me Nasser ku yara du kan me direct political motivated case ke trial ka joran kan lat adina nen no ne ni siang mi shaluk ta ya pin la ja yot ka jok ba ja joint ba je schedule nyok ba nang niam so mi nyoda no di te ka ngwane to ngwan te dak ngwasam bala ko we are all kan ka nyok so jene shi code me she fail already ki che teleka power mede kan Dr. Machar de kan yen ka jam but they are using it no be kan Dr. Machar be kan weekend ka party de ko jen do badanen la road kan dol kan long ka Dr. Machar than others political party in content dol kan ka SPLIU wa organize it party miteke vision kateke mission da ko be South Sudan be jen nangrai malka ki be jen nang national election ko the reason e da ne ku korko to je 2013 awodi o chireng Machar chela do ne na baro de chung ajen mala de karo da maka kin yadi telam da dia so metem buto ko South Sudan lo bina ko national election bala me da ne inshallah da Dr. Machar jen la jangan tama ko en diman latke wo na wo national election telam da dia malat kelo so chikin yadi che gor ko kin yadi ko el gujeno mi che Dr. Machar che jetul kene ga chaga joche mi chene to wan che ga displace tama tel ne to motere which ne dial ka refugee camp ka within IDP camp ko South Sudan refugee camp ka darshal ga Uganda ka Kenya ka Ethiopia men Sudan bo kan go dialati tinaro kula bartin ka barnaratin ko di e kirle tactic me ko kir gui jarun mo election wo ben ka jen 2026 be benene gorjen o be dor bele la murup
te ram mobil ba level be vonu be ga shukwal ngai kona rigging a come ke dictatorship tin kontin nei kona na la dictator leadership na antiga ke chairman ta kir kir use an tactic sha use Museveni kwar Uganda ko kwar Uganda cherwe kurundial mi moment use ka rwada jen a mutual ke a pure dictator but ko le in form of ko ne ko misli la election la jale do cause the election but the election ba jo much you know but case of Sudan it will not work like that as long as Kir Miyadi cheno no by election by jalat bukonat come very different bana jenen ci jan Kir Miyadi bela kwara ka gwasen be chang che rig bo bukon ko ken bana kenen ko kana ngai na peg den all right ngai ka peg nenen dial tin konin ten wenamo so mite mi shora lat Ramadan ba teach Kir mu rig we jalat Kir especially family the right now shir ngai konin teme jene dial kontin la gat kwara kente wal che mo yo compete gat garang nima biur che mo ko position jaram dala minister of environment sia dud point de nyaade en point Kim Yadi che nyom ko anje bone la invite special invite ko president point Kim Yadi la nyaade antama sia ene no che wane gaba je nyom lu ye jo ka che wane gaba che gat ka bo che mo ko position wona ka kol manyang juk kan dial kan editi ti jal ke liberatory ka Sudan che gat kin che mo ko position ko ganen ko ken ko la pel so gwe jeno ko security position ken ko in case it might happen kaje then bene to become position become je jerme ko ngaje ne menyam che bol mel che use then che bol mel che ben pen do be pen gaje jene bol mel che gwe jeno dong der gwa da ma cha so gwa Kim Yadi daraja kan la successor but take gwa chi go gwaten cha bol mel cha ja expose bol mel cha expose no jen rami mo che yo che ka kwany che ka kwal billion of dollars ti cha kwal okay gwi kire no cha shode cha je ya wuri shal ka me bol mel banon biya ko ngaje nene bol mel ejen jak Kir Miyadi ko bari hangone nega taye da ne she project ala this road project je kan bol mel you know she door che open ko bi yodi al buka flow bo wakake en point Kir Miyadi de ben nyam shal ka me adut Kir Miyadi de mukai ka je no je ne we gwaro je kana illa the reconciliation check information apa inong ne teji ji South Sudan no cha ran palaka changte duere kon ka duer gen point the main character kaneten kon sha duer to one chakalat ko gen behind every decision lat ke Kir Miyadi teten cha pai ko ne okay no rain ne dum alar kan okay ko sha adu de shek buñ ke cha ko ne ji Ethiopia etel yetit ketin kon lat gwanke what do you think why she married to an Ethiopian person ojen te ka yuru kana kula nangare te ba to ko Ethiopia ka to ko Uganda ka to ko Kenya jen ta dan la to neme la ja kwenke ko biya ko te coordination mi biya you country we dun biya ko kwalen case te mi je mi ci to one thing get serious you know biya ko get out of the country so this is one factor minen yene Kir Miyadi yoken dial cikin dire wiki juba yo dial cha tawra so bol mel ko che be mesap no ke jano te yo dial cha kame Kir Miyadi kata ma information cha le leak out you know ne ko la UN joje no bol mel cha je bel kel ke Kir Miyadi ba jo bel korode jenta dan le Kir Miyadi gui Kir no jen e bala free e Ramadan en chimi jeglat lo use na la scapegoat you know be use la bait alo chere mi jen shema malalat ke to de ba yor year jen do dana use ke je the same people today ne ko use ko che bol mel che ko yak je yor tong mi ja ten dem ja dore cha yen cha di tenten ramro dien gwasa me wudi shal ko Michael Makuilus de ko ndial nganya cha ko la Minister of Justice ala ke nyire ke Dr. Machar be all the power in konde Dr. Machar ngap ke dere je ne ke be dilat but bana ngada gwano ne ngoti keten reng Machar cho ko juba ke power reng Machar we ke juba ke power do international community tiji gat ke teten tiji Africa Union ke teten ke ne diala ko la peace partner so whatever happen ke Dr. Machar changa mo loko jemani ba ka dil question ke ne diala tin jen ko lenga no te ke mi se channel lenga no reng Machar je ke ne Kir Miyadi no de jogo no ne reng Machar kan je ke ne Kir Miyadi man fay jekke ler pay jeg gwada me ke man chejek reng Machar kan ne je ke ne Kir Miyadi kan karwach medan channel lenga no reng Machar che we che ora can Dr. Machar no de Dr. Machar take some time to there agree upon
but it watch Riek Machar chelok, but I can tell you the fact and what I know. Riek Machar te ram chigo dol. Ken kan nyur ken kir mi yadit. Riek Machar ba point kan wude shal kan me Michael Makuiles ken kan nyur ba. Michael Makuiles ba yuna power but shanga dan wuda kan Machar shin me shal link ka kel chero ka rode ka kel Riek Machar. Chega joga no special code me shen recognize. Cha jonje ben nyur. Tel la dien me che nyoko lat chumen wala. Ta kwa del kwa do wi de me lat ke telat ke ti witness ni roi ni kind dial ni kind dial ti. So everything de let ken ka just a zero in the end of the day. Kuka delay ne do bana de campaign de lat ke je ku queen kware. Ko dol ken Riek Machar ku Riek Machar mu we rod we are part of the national election. Tell a chance ko big a pass. Anyok you guys also can notice that and Riek Machar right now is popular already. Rammo yan kabang medan Mandela cha yen ke rundi 27 and yet ngoda ba chole bana kwer. The same thing that Riek Machar cha yan ke de. La we kamal ba jojo. Telun ka South Africa jay detain ya nyoko lunjok telo tige ka dor shal ka me Khartoum ngore ba chu amal chu anyo betan chala on bonu moy ka gwara moy ke radien che nyam tele me le roda ko jen la weje ke kore no tere dior mi chalat but lukene je ano benet kon shi corruption ti kana lat rewi ka South Sudan be ka ladrar ke ba wi ba jalat ko te na ta na teriang ka ne ke kuy kul chuch jatene namo jaga so can you South Sudan gor can mal but the only person be mal binu Dr. Machar no kana wala lokana Riek Machar kodi ni medane Riek Machar medan metere ki juba kana yen ngai kono lat ga kamento man peace initiative ne ti dialogue is mostly lat kid gwang faction but take ne kamal ba ke kin yadi lo de kan ta ni diele ken de kan ta but after that chikore nyoko to ka Nasser no chikonte diale konte chare leka no de la let chiga nyoko mess up again te mishi amne te mal matange kin miyadit ke kan bon reality ene answer no ko Riek Machar jela jany right already you know ko jany jaram nan ke power ko bi reality bi ka work out as long as tere ti gen tel mugwa mi broda la rewi ka South Sudan bendarar ajen bon mal ka South Sudan so ngada jena mene ko ngai kon diala mandan le roda medan kana yen te dial goke me cha yene ti dial chi me sap cha pel gana dial te shale part ni tine te konte te chi UPA ne te shale swane te there's nothing is working for them le kuninga le kun Riek Machar so mi Riek Machar mu barar re lokame very soon badil barar very soon kajan kangaro code me ka benarar bi mal dial bi agane tanga ka bene dial bu glore we ka South Sudan including ne konte ka refugee camp ko jen ramimo muno gode mal der tin de South Sudan de jalat but kwaje le peno le de witch man jang ta American ngai kana wo malat ge kinu yadit che chong ajene ku rishal ga meden nyal den ko le tay ke je tay yengu tay ko ngai je no kin yadit che dop che jabay bane dial gur kan wode ne dial le de pinje do nyane dial pin wun mi din mi che dong mi che tang no gwada ko be je so ne me der we ke ye ko bi mal be bena Riek Machar ajaram danen ba kon win kenyam mi chalun be mal be kulben another development man channel right indio je cha lingo cha laria dung tori de mo dor shal me tori ki sin ko tora ude shal ke lobong de ngai ne governor ninte pa cha la no etelere malaysia come now the legislative peace in the area but eka ko ne kim yadi charen ngai ka kai ni kan all this governor chante ring muto ko la no tell problem there's peace you know but cha jojo gwano ne na pan cha tori cha je kep tori cha kep de ni SPLIO pin natanelo yet kan kumen shal National Salvation Front like Thomas Cirillo ko ngai ko kan all this party no wal kan kam mat but right now she can mishala join military she can a lot charen mat gwaskel ko bi kan kum kin mi hadid bi kan George already shet kari podisha no business dangro ke Eastern Equatoria ke business to ke business SPDF kan business National Service National Security Service kan dia chaka overan chaka juitin already chaka juitin right now our cook more troop who can get deployed biangaji no ne torit direct to Juba don't come the keneliri then from there binaw Juba because an SPLI wona kan ko woni amtama ko changa even other forces tin condin la rebel tin shalate door right now American ko bugurin mat then became this mission tikatenen became toka mo kan re wiki Juba so mikin mi yadi weje guje no wo koro kan gaben then bataradin bejeto
ba mal be gor no ba je tan jen do bana ba dictator ba je force ke je dictator cha we ka bang but as long as threat che jenen jen do bana la kula be pinke je war ring ma chate re ti jen bi de ka bi de ko ngai jeno en kor ter ke me kir chen nang ne point ring ma cha ne ga ne wul sa Sudanese ji ko tere chi mi already ne de ken mi rete ma ken de chal ke jang tone chet ka warap ngai ko na kor already warap tere kor already jongle gwa me tere kor dor chal ke me apanal tere kor bo there's no place safe right now because Sudan kelu okay ton point de ga jen wude chal ke me kin mi yadi jen chalingo ne karodian so jen la dana go rede nywa yekel ani bana jigal rodian chu yeporu jeno jin bi no online tv channel bi support ka bi notification bell bi to an ko bi le ko to bi kan kul mala shukiji an ban jigal rodian bi atamal bye 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 bye